lang pia lang roi kang baga jok rong roba jo lang kang lu sangpi mila rong pharpi ki so kachilang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tumlong ke rap ka chohang rong blimblam sar thekram sa rong ningkan pharoi si pleng det aphida inghan langbong atwar si radatum cheleng nang bomlang Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan ko ana ni kisu kacelang pen setami mini lasela Amar Jiwan adawai kicu pensi am ta chu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don misen lo si juru lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampik lo si la sa do vai ke anatum an sitame enak ni si ni thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ahir jo melu si jela khalong lu si sa do vai ke ki bang putin na bang sitame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha setame matha plot asomsi non che theklong lo Klardak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom binyada birta long pen ilisang pi marvelous rong pharpi nonarju ikha birtang ton pen Nijang Karbi Anglong arlo kedam tang preni phai ing koira phorni ada por phai kep malong pen amtereng along keteng pet Karbi Langpi hydroelectric project along lang ke pleng pen ang hap hli ke thoi ada jok rong khang MSC constituency arlo jasemet hongkram hawar along rong roba jonta lang kanglum da non malom arbe ke jang pi ga jok amtereng along kido Karbi Langpi hydroelectric project pen keteng pon langpi along langakile kido ko ga jok ang hap hli thopon edlo Bangso jok lang pialang roi ing baksi ki ongdung hongkram hawar long ki doa radatum ahemalong lang kang lumpen kisung chitong ponang la bangso lang roi lang nang kang bak pen jasemet rong khang MSC constituency arlo hongkram hawar long si lang abangke nang to luglo bangso lang kang lumpen a jok achu pangrenga mararapi anaphan ke ba jok pon longlu bontame nilitum ke do ke thaga thaila pen chutun chudang adim la pen ajo boha ke do dema bangsi akisung do koklu pusi chathan pon pensi la solang thike bang iglo pada baji ke apor pe be ke province ke bang di pen no anta so e poi pensi do bomla lo sini to ni bang hang luar gidi ja chanon mat nali tum hem rate ke do ke thake ko som lo hem rate ke do ke thake bang ke non an chutun chudang athai avelu e la pokhoron dang lum ep lo ke do ke tha din da palongan non chon lo la di ta hemat lo dang lum ep lo ri la nali tum ke chupang reng amara da pi ka du ka ve pini ko son kan nukson dun duluma ano tadak alia si van elo to vi ki jaya room kita do lam tadak alia si van elo cepa jok on long ma pedang ane cepa jok lo non make kesung ka pilot ka bela dak la bang sorong men ko som no phi ho tok bia ro hong kram acha la hong kram prai la bang so lang ke thi ke bang kang lum si ke ong lo ma non ko kang lum si ke ong lo ber an ke kang lum si ke ong lo no ko thola don Jongpon me Karbi Langpi hydroelectric project along langki tho pona hut alingsi hongkrama hawar along abangke kido prong aradatum abangke langki thepen kisung khonang bomlu bangso kisung lake nona phong chot kalisi bangso kisung abangke pining le thota hong thom an langki the kisung khonang lu taben bangso kisung abangke jongsi sarkar pen esot bagasai claim pon peti ka bangke hongkrama arada bangke lapuson si apor pen kisung chingtang nang bom hela Dongka mukam pen Wiki B Karbi Anglong live Kavedet mate kiduk dadatum keso porjongsi nang lelo pulote penangana kisung chitong nang kok diti athemi thanga hem ke chop hantong chiripoma mate keso kachelang dia phanpu kamatha pena jok keso bang setame anso sesi nang so thu ong si nang man thu det diti
Sonsi Puluni constituency ke parlo Pulunia hithi pen kahilo kilometer ke bak kahilo sar iktok biarong amekar habi tisoachor milarong pharpi artaningkan trok sikep kedamtang ajir dingklui pen dam donga ke supu chemathasi methang chebor ibomlo bangso ke so kachilang je phansitame te bokhet se kachilang adim kaveda jok pejo pen ke so nang ke bat boma jok nona bangke thurun edet anpinlo Nasi milarong pharpi aphan se kachilang je aphan pura achor habeti so hinpen Karbi Anglong Autonomous Council ke jamate non ke khibom Puluni constituency MAC Kangbura kiling aphan asap sovets tame nangrap thapu kachuning report Alimen ke Alimen habeti so de dakarong ke ha sar to bero ente lapu ilipi ke so komentu ben se ke sol pen ajir ding no ma hoptai si soigelu hopta thomak do podi kopi ke solon je na chini panding kisu mane la sondam dong jat non ma thorone del hede ke so bang men ke ko sonone la milarong harpi hede nang di bang ke acho bitu su o acho reglu ni chola di dela so ga ke so bothak na tum se ke chelang dim ponlong lo ma poniglong la non panta ente la dak a hawar long se ke chelang a hem son nang tum han doma joy kipen te bok te rai son ave se ke chelang hem pu da ve ave inte dak tum long te bok het non ke hai BJP pen ke che toy dun ke hai tum long kangbura kiling do em ang phanang le pen ke chuning ri pon son doma ni chinang gi mene la puiglo ni kirbarang ga bun sonde ke so chelang hanang bar na rabun sonte Nilitung te bok tirai long abangke kisu kachilang ji adi mamat siawe jongsi rong arlo kombat ne so det pulote dak pen kilometer kep kahilo Pulunia long ansi chipon nang popusi rong arada tum pen pherangke thengnu ning chipon dala ke so bang men tu penan komentu dong ji ko anajir ding lo ne ke so bang ke suhi ke chiklo jon bang do iglo an pen la thulun ipin ke ruini bak khopte ni bak do iglo pen non bang ke realize ke phom non bang la se chelang a hem polong le jok lo ha jok lo ente dak te bok heni tung thek long da long thara rong long da isi sub center nang bi do so sub center ko sono ne non la so sub center bang ga hem ke do boy fish ta rikang jir ikthib lo la ki su ga lang tum ta wang ve dak ke wang ning kan on do po ni la so hem long ke ba che wang ve ke la so hem ke kim chok pen wang i lang bon ini nas doctor tum ta ama non bang la phanjong si se chelang pon ji bote ko dan san ne tum pon nang po nili tum hop Puluni anik la Puluni an se pon nang po di kilometer dak pen ko an ke helo bag do po kilometer pen kilometer kep do kilometer ke bag do di non son by chance emergency ke so bole dan tum ke pon ya ke sung son do kok phadak pen kisung ke la pulo la non na hut ke la bait kali te tempo la johang nang polan Methang akha hijan pura komane ningke mewang phu kerap dunji ninghang pulote account number 3593613444 IFSC code SBIN 0003050 long kapeleji aphansi kachutingri padopon Puluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Lakhaing Kongresi Borjan constituency rong plim lama warkedo sarthi kramsa rong don throk sikep soserat rong ke pathir ningkan pharo sose bochede raphida Karbi Anglong Autonomous Council hin pen rada phan ke mesana tawar kipi pon thek theda da jo rada tum non ponta inghan plerwok langbung lang plera tawar si chileng nang bomla bangso tawar ka chileng ki sung par pe ga jok min thanga hema rida pharman kiri karlang asai chi osi me thanga chileng atawar ke mesenje phanpura rongar lokido anarat thurpak si towar chisemar ponlo bangso hut sar thikram sa rong asar harsing kram sa hinpen kaningje pon atengki nilituma rong ningkan pharo pleng det anta mesena towar abangke cheleng dun longle lasi bangso rong aphan sitame mesena towar nang pipona sonte rada phan ale duji pusi kachuningwi padopot kitak asai si klem ni tuma sar thikram sa rong establish 1922 ningkan pen ini 2022 an ningkan pharu chau igel lo si ningkan pharu chau ge fisika ni tum atuar hai tum thiglo lo
ตัวอันกันว่างตอนนี้ตุ้มมีทางรองไม่กล้าสามารถตุ้มเป็นชิงรุ่งสีอันกันว่างจากkitaเราสิกันพารุกตัวkitaมีตุ้มอยู่นั่นอันตาสการหินเป็นพระกองสุลหินเป็นสิตาทางเกล้าบอกSarkar long scheme lang damlo puluti MP scheme pendang long MLA scheme CM special package sita medu sita kopi a joktong nili tuma phana bangke ajada scheme ta nang pipon pe deadlo nei pusi radatu ning jepon nili tumdak sate kam sarong dudet pen ningkan pharo talon erlo sita me non anta nitum phan ason scheme ke do government long MLA scheme do MP scheme do Chief Minister special package do Prime Minister special package do sitame nitum phan kupi posi asitin scheme bename nang patang pun pedet mah posi ni chor jukang tum nasi jongsi arong tin ni tum arong de lo arong tin jongsi towar long le jur pi pon pen towar le PF posunte alang tum an suse rat pen hirjumi long lang la pen jakong horang talong lang Nilinon ke do bom em surjorong pharphan le ki pudam ala mamatsi kali kedam tanglong ki timung em ki khibom hochutame nang pithek thedalo lapen bangso to war bangke niltuma rong me karchot le ki sungchot lapugali lake langwu ku ke damata ki sungdo pusi than ponthu dele kasik sagbong kali aso tuar ke haram terang antale lapen langwu ku le ke le sitame laso tuar ke aphong nitum sunigri sitame laso tuar phan pipidalo lage non surjorong phar alani phan ku ki pudam alam kali kedam tang long kiti mung hustame ladak lang le delo lasi alang ni ningkan krep phok du hustame ladak lang le det lasi non stame alang ni tum hanta lang le daji puni ni ki pudam kali alang ni tum ke tong the lang mene stame alang tum lang ta haipo stala so tu long ke la anarat ki wang stame ladak ke kisu kiun e lapen ke beha bepar chuklem sodam ang sta ladak mansi ditum dam bom sta kisu bangerar banget hipik Lasibang so to war ka chileng jesemet hithi kulat kedam school ki dun se ka chilang ki joy kg phan ma tha pen mesana to war nang ka semar pipon je phan rat pen Karbiang Law Autonomous Council phan ka chuning ri padopor Bilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Ujani angkang ka jobo chera ra phan ningduk abirta All India Radio Dibrugarh long pen kirot kaparju Anchalik abirta Prasar Bharati pen ing hapon tanglo All India Radio pena jog birta chala pendang lo kapre ka son kirot kapar jupon thidung abar sai elitum longlo la song bong pen eson ning honduk abirta nang litum ang bong arjulong loma bonta ke ongdung arada tum pen arjulong pet pedet ta hailang arnikang sampor phai throkapor elitum Anchalik abaturi All India Radio Dibrugarh long pen kirot kapar jupon elitum arjupon long Bonta donatum eson ning hondunga lama bangke lapuson hello Dibrugarh Center long pen kirot kapar jupon Anchalik abirta ing hapon tanglo Labangso Anchalik abirta kedamtang prenify ing koira phlipen ing hapon lo Preachiklo nify ing koira phopena jak kiding plui ningkan aphan ing hapon tanglo Labangso abirta kapachini pon lake Delhi kemi Prasar Bharati along pen than pachini pon lo Prasar Bharati Akashwani Dibrugarh long pen arni kang sampor phai throkapor pen minute phop harman kirot kapar jupon Assamese bulletin kang hapon abirta pachatak pot Akashwani Dibrugarh Center long pen kirot kaparju kapang chengpon lake kedamtang pharo kri sirkebra throk se ningkan busika chiklo ni phai kri sipen bonta isi ningduk alama bangke minute phophan kirot kaparju pon Assamese bulletin abirta phan anta apor kipipon pedat abangke Prasar Bharati apha ningduk lopusi penangana radatum kachithana birta longpon ningkaning koira phopor kirot kaparju pon tang abirta Anchalik batori aphan ing hapon tanglo Minute pho de minute ke bapor kirot kapar jupon je phan ke hang kapedo ponalong amatsi Prasar Bharati pen ing hapon cheglo Bangso puthak penang social media long pen cherok to abang pu bang phetum comment box along ki jongpon alam the lapuson henlo Lapuson jong si pe prai bom pulo de Assamese alama ki vir bom pu Asama long amatsi Assamese alam arjulong lepo Parivartanamen pen ko an kapawelang pusi chethan pon ritin News report Karbiang Long Live
tang te pinia da berta bang ke la pon si kang ton iglo domi thak me kardom